Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru. Nk'uko twikesha ikinyamakuru Intyoza cyagize giti Kamonyi Rukoma, abapolisi babiri batawe muri yombi bakekwa imyitwarire iteye impungenge. Ni abapolisi babiri binjiye mu murenge wa Rukoma batambaye impuzankano isanzwe ibaranga, ariko baza kuyambara ubwo bari binjiye mu gikorwa nyirizina cyabagenzaga. Bivuga ko bari bagiye kwitwa Anshimiyimana Tofile, binakekwa ko ari we bari baziye gukorera akazi ngo bajya no gutera imambo, aho mu by'ukuri bashakaga ko acukura amabuye y'agaciro wenyine. Nyuma ngo bakoresheje inama babwira abantu ko nta wundi wemerewe gukandagira aho bashyize imambo. Ku makuru y'abaturage rero batawe muri yombi bakiri ngo muri uyu murenge bava mu bikorwa byari byabazanye. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yemera amakuru yitabwa muri yombi ry'abapolisi babiri, aho ivuga ko bakekwa imyitwarire iteye impungenge mu baturage, ariko kandi inanyuranyije n'indangagaciro ziranga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Theobald Kanamugire yemereye ikinyamakuru Imo Njari News dukesha inkuru ko itabwa muri yombi ry'abapolisi ari impamo. Yagize ati nibyo koko abafashwe barakekwaho icyaha cy'imyitwarire iteye impungenge mu baturage, kandi ikaba inyuranyije n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda, bagiye gukurikiranwa nk'uko yabigarutseho. Ijambo rye yungamo ko umuturage wese akwiye kumenya ubwenge bwo gutandukanya abamushuka, kuko ngo inzego za leta zifite uburyo zitangamo ibyangombwa. Amakuru atangwa n'abaturage batashize amakenga iby'aba bapolisi bavugaga ko ibyo bajemo binazwe n'ikigo gifite ubucukuzi mu nshingano zacyo RMB, ko umuturage uzajya aho bashinze imambo gushaka amabuye atari mukwe azahura n'ingorane zikomeye. Abaturage barushijeho kugira amakenga ubwo nyuma yo guhabwa amabwiriza n'abapolisi babonaga binjiye mu nzu kwa Theophile bakuramo imyenda yabo y'akazi bambara isanzwe ya gisivile, bajya kwakirwa ahantu mu kabari, aho bamwe muri aba baturage bahise batanga amakuru batangira gukurikiranwa kugira batawe muri yombi. Bamwe mu baturage bavuga ko mu byo batabasha kwiyumvisha ari ukuntu bafite ubuyobozi, ariko abantu bakaza bakabahangayikisha, bakajya mu bucukuzi bagakoresha inama nta muyobozi, nabo babigize ngo baraha amakuru, bakaba ari bo rero bahindukira bakayaha abakekwa ati kubateza ibibazo, aho umwe ngo yaje no kwigamba ku baturage abereka ko kujya kurega ndetse no gutanga amakuru ari ugukora ubusa. Gusa nanone amakuru Intyoza ifite ngo nuko mu batanze aya makuru agahabwa agaciro ari umunyamakuru ngo wari wahamagawe n'abaturage bamubwira ibyo bahuye nabyo, nawe yihutira kubibwira abo bireba ngo bagire icyo bakora. Umwe mu bakekwa muri ibi bikorwa ushyirwa mu majwi n'abaturage mu ruhare rwo kuzana abapolisi ndetse no kubajujubya, Intyoza ngo yagerageje kumuhamagara ngo agire icyo avuga ku bitangazwa n'abaturage. Telefone ngo irasona ariko ngo ntiyayitaba. Banavuga ko ubwo mu bari bahari ngo nawe yahaje, ariko nyuma ngo akaza kunyonyomba akagenda. Impungenge z'abaturage cyane rero muri uyu murenge wa Rukoma mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngo butagira ibyangombwa ngo bukorwa n'abo bita abahebyi ngo zikomeje kwiyongera. Gusa bavuga ko birimo abakomeye ku mufuka ndetse no mu gihagararo, ari nayo mpamvu kenshi rero ibibazo ngo biba bamwe mu bayobozi ngo bagasa n'abatinya, ngo kuko ngo usanga kenshi bazi bene gukora ubu bucuruzi, ariko kandi ngo nta nubwo ngo basiba gushinja ikigo gifite ubucukuzi mu nshingano RMB kuba ari cyo nyirabayazana w'ibibazo byose, kuko ngo kibaye gitanze ibyangombwa ahacukurwa hose hakagira ubibazwa ngo byakorohera abaturage rero kudakora nk'abahebyi, ariko kandi ngo bikanorohereza ubuyobozi kumenya uwo baza mu gihe havutse ibibazo, dore ko ngo ari naho usanga ngo bahitanye abaturage bakabura ubazwa uko byitirirwa abahebyi nk'uko bagiye bigarukaho muri aka karere ka Kamonyi. Mu Burundi igipolisi cyatangaje ko abantu 6 batawe muri yombi nyuma y'urupfu rwa Madame Jenita Kirutimana wari utuye mu gihugu cy'Ububiligi, waguye muri hoteli yitwa Portation iri mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'icyumweru gishize. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana bo mu mahanga batuye mu Burayi ku Kivi, Madame Jacqueline Bagenyere, akaba yarasanzwe
acumbika muri hoteli agasaba ko ingamba z'umutekano wayo zakongerwa. Yari inshuti ikomeye ya nyakwigendera Ntakirutimana, maze kuvugana nawe ambwira uko yakiriye urupfu rwe. Urupfu rwa madamu Ntakirutimana Eugenie twagwakiranye umubabaro munini cyane utagira uko ungana. Ni ukuvuga rero bakibimbwira ntacu no kwanka kubyemera, kubera ko uwo mudamu twari twabonanye imbere y'uko agenda i Burundi kugira ngo ndamuhe ibintu antwarira. Ni ukuvuga ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 nanamwandikiye ndaramwifuriza Noheli nziza, hanyuma aransubiza. Ubwo rero hirya y'ejo bambwiye bati Eugenie yitavye Imana, nahatse kwikubita hasi. Gushika n'uno munsi nahora nkunda no kurira, abandi barazi ko nkunda kurira cyane. Nukuri n'amosozi yaranse gukoroka, umubiri wanje wabaye nk'igiti, ndagugumwa nkajugumira mu nda hakajugumira, biragoye kwakira. Eugenie yari umumama atuje cyane, atuje. Twakoranye mu bintu byinshi cyane, twarakoranye muri association yitwa Ondohe Noeho yo ngaha mu Bubirigi. Ni ukuvuga twibukiramwo abantu b'iwacu bapfuye mu 72. Iyo association twayikoranyemo igihe kinini cyane, ni naho ubucuti bwacu bwatanguye. Akaba rero yaramaze iminsi yinjiye no mu gishirahamwe ryacu ADFDC ku kivi. None amakuru mufite ku rupfu rwe nayahe? Amakuru dufise nuko ngo yari yashikiye kuri hoteli yitwa Portation, hanyuma ngo bakaba bamubonye ubwa nyuma ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, hanyuma ntibasubira kumubona. Jewe rero kubera ko iyo hoteli ndayizi, mpora ndayiraramwo, naciye ndondera umudamu umwe yahora ayikoramwo, ndamutuma kumbariza. Aca arihuta aja kubaza, agarutse arambwira ati ngo bamaze nk'iminsi 2 batamubonye, bakibaza bati iyo bayaduze ruguru. Hanyuma rero ngo bumva akanuko muri couloir. Hama rero niko kugurura icyumba, ngo ni chambre numéro 9, baracugurura ngo baca bamutora muri douche, ngo aboshe amaboko n'amaguru n'umutwe we ngo wari upfutse mu cyumba ciwe. Ibintu ngo byari bitagaguje, amavarisi yuguruye, ngo baba baramwize ibintu byose basigaza impuzu gusa. Mukanya wambwiraga yuko iriya hoteli Portation uyizi, wayirayemo, ubona umutekano wayo usobanutse uhagije? Oya, iyo hoteli kubera ko nayirayemwo ubwa mbere yari imeze neza, ariko mu nyuma zagiye guhinduka, haza abayikoramwo bava mu kindi gihugu. Nasanze rero harahindutse, nta security ihari namba. Ni ukuvuga winjiye muri iyo hoteli uduga ku nywero buri hejuru kuri terrasse, uca hafi y'umwango ugenda mu vyumba. Donc umuntu wari we wese arashobora kwinjira akirenganira akagenda mu vyumba. Ico nosaba nk'umuntu w'umurundi kazi twara abakenyezi, ishirahamwe ry'abakenyezi bo ngaho i Burayi, nosaba n'ukuri ko hoshirwaho amategeko agenga amahoteli mwe nayo, hakabaho des conditions kugira ngo ihoteli ishobore gukora, gushiraho nabo bita abasiti par exemple, cyane gushiraho ukuntu umuntu wese ataduga ngo agende arengane aje mu cyumba batabanje kumubona, batabanje kumusaba karanga muntu, atabanje kwiyandikisha, kugira ngo ibintu nk'ibindi bize bisubire, kuko birababaje cyane. Bashimye kumaze kubana natwe, nyaboneka nawe utarakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.